ngasi nungtil fongkiba tongan pause kharagi collection miyam de khudol tamjage Naga Independence Day gi thoramda Kuki inpi na khut thingzilaki ba asi Naga singi political right ta singnabani haiba nungtil pause gi chifong ama oiriba kangla pawdagi lokhotcharaga tamjage haukiba August 13 da rasu an kaifundai jajengda Naga Independence Day gi thoram pangthokiba aduda Kuki tribes singi apex body ama oiriba Kuki inpi Manipurna thoramadugi mayokta Manipur gi governor da formal application ama submit torongkiba adu regional sida lairiba Naga miyam da khanaba hawbani amasong Naga singi safety amasong security da fong na threat tawbani haina Rongmai Naga Council Manipur na thadorokpa chirolaman hairi Sirolasina makata na hairibana ngarang tang tara mangagi numidang pung tara makhairom taba matamda kaifundai jeng belesta Kuki khulai paiba kangbu singna khuladu da laidiba Naga singda nomai kapsinduna hingsagi oiba thawong kaya sathaki thawong asi civilian singi punchida hena khudong thiningai oiba thawong ama oibagi mathakta community asida hakthengnana attack tawbani hairiba thawong sing asi Naga singda hena asawba ponana ba khonaba thawong singni Kuki militant singna Naga miyam gi safety da yamna sathiba maongda kihan khangan bagi thong sathariba asi tuminna kaidonungdasu lairoi asigumba hingsagi oiba Naga miyam da khatnaba hawbagi thong sing asi makata na sathadanaba khangali karigumba sathaba tarabadi Naga miyam gi survival amasong security gi damakta mathau taba protective measures sing lokhatkani thong asi yamna sathiba thong amani haina lawgani hairi Amaromda ngarang ayuk pung mapan makhairam tabada Senapati District ki Kangpokpi Subdivision gi manung sanba Chawang kiningda Kuki militant amasong Kuki volunteer ni haijaba miyoi mari laklaga khuladu da laiba pi mingdang kauba khunjama gunpoint da faraga makhogi garida puduna satkrba matung khuladu gi makha da laiba Nepal gi yum amada pusilaga kihan khangan bagi thawong kaya chatharam le haina Chawang kining Village Authority na thadorokpa chirolaman haidi chirolasina makhata na hairibana Kuki militant amasong volunteer ni haijaba sing na Nepali yumbu adubu dap tauraga makoi ani makata na pharaga pukhi thawng asi Kuki kangbu sing aduna makoi bu hana bu khona bani thodo adugi pau phangbaga khul adugi youth club ki kangbu sing na makoi ani bu thiba chatpada Kuki gi miyoi mari adugi manungda ahum phakhi aduga amana youth club ki kangbu aduda nomai utuna ki halamlaga nanthok chen khibadagi mayam changduna mahak busu tanaraga phakhi thodo aduga mari leinana liangmai village customary law gi matungina chenari basingna okiji chama fine oina lupa lakh manga amasong lupa lising tara mga piba mobile ama tha asigi kunganipan phawbada piba haina yana khre hairi makata na Paite na Kuki gi thawong pendba fongdokhre mangzauna na Paite kangbu sing da khangalamba amasong ayab amata lawba tawdana KSO Delhi NCRR amasong Walking Kuki CSO Sadar Hills na kharana Paite pu andam asi makhoi gi letterhead ta haptuna sizinabagi thawng asi Apex Paite tribe na akan maongda yaning de hairi Apex Paite tribe ki makaidagi makata na hairi bana chahi asigi March taraga mangada Churasanpur da Kuki group na Jomi gi flag lauthok lambaga mari lenana Kuki amasong Jomi tribe ki marakta khana chainabagi thawdok kaya thokhrabani haina phongdorokli makata na border fencing amasong FMR gi matangda UNC na governor ga wari sanakre hairi United Naga Council UNC gi mekaidagi hauzi Indo Myanmar border gi naga taba area singda border fencing khaba yaroi amadi free movement regime chanan khibagi haina changsi lakhiba khongjanga mari lenana ngasi Rajabanda Manipur gi governor Ajay Kumar Balana UNC gi delegation amaga unaduna wari sanakre wari sanabaduda hauzimaki oinadi chapsaba warisin amata purakpa leitri hairi governor ga wari sanakiba adugi matangda UNC gi delegation adubu lead tarokiba UNC gi president NG Lorhorna Rajbhavan gi gate ta pamisinga unaba amada haikibada UNC gi mekaidagi Indo Myanmar border dagi Naga singna tariba jaga singda border fencing khaba yaroi amasong FMR suspend tawkiba asigi matangda state amasong central government pikiba ultimatum aduga mari lenana state sarkar gi mekaidagi invite torokpadagi ngasigi dialogue adu chathakibani UNC gi mekaidagi issue asiga mari lenana sarkar da pikiba ultimatum gi matamadu loikhre adubu sarkar gi mekaidagi invite toroktuna issue asiga mari lenana ahanba tangkaki wari sanakiba asina housingmaki oina makata na khongjang sangsinbagi phidepti leitri adubu masigi matangda lakadawriba numit nini humni asigi manungda UNC gi oiba chapchaba statement ama tholgani ngasi wari sanakiba adugi matangda governor gi mekaidagi issue asiga mari lenana UNC gi kangbuseng central government ka wari sananaba honage loinana issue asigi matangda central leaders singda mamutana convince tawgi haibagi thajaba pirakre makhatana lakadawriba numit humni asigi manungda issue asigi matangda amuana wari sanaba haiduna yanare adubu UNC gi mekaidagi
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ FMRꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ UNCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯇ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯟꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ UNCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ UNCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕ ꯂꯦꯞꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ FMR ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯅꯨꯃꯤꯠ 20ꯒꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯊꯥꯗꯧ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯥꯗꯧ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯥꯗꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 6ꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯥꯗꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯣꯐꯦꯠ ꯖꯣꯅꯥꯊꯥꯂꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯖꯣ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯁꯤ 2023ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 3ꯇ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ NGO ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯥꯗꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯇꯩ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯊꯥꯗꯧ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯕꯨꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯊꯥꯗꯧꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯊꯥꯗꯧ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯅꯥꯊꯥꯂꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯎꯁꯣꯏ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯨꯏꯕꯣꯡꯗꯒꯤ ꯁꯣꯈꯣꯡꯉꯝ ꯕꯥꯏꯇꯦ ꯆꯍꯤ 45 ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯃꯌꯥꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅ ꯁꯈꯣꯡꯉꯝ ꯕꯥꯏꯇꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 18 ꯂꯣꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏ ꯚꯣꯜꯇꯦꯖ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯆꯤꯐꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯐ꯭रीडम फाइटर रानी गाइदिलुबु चैरुबगी पुलिसता वाकटखरे हारी मियामना इकाई खुमनरिबी फ्रीडम फाइटर रानी गाइदिलुगी मिंगचत थियनबा याबा पाउजेल WhatsApp group singda sandoklubugi damak chenariba miyoi adu paraga matik chaba action lokhatpinaba Kabui Murders Association na police ta wakatkhre Kabui Murders Association gi General Secretary Ranjita Golmaina Impal West ki Superintendent of Police ta ai bachirolama pisinduna hiram asida chenariba miyoi sheng adu BNS ki section 356 ki 353 gi to 156 amadi 152 gi makhada matik chaba action lokhatpinaba wakalakkhibani Ranjita Golmaina pishingiba wakat chirol adugi matung ina miyam ikai khumnariba Rani Gaidilugi mingchathian ba yaba maongda aranba paw sandokliba miyoising na chathakiba thawng adu Freedom Fighter adugi imung manung naga puruk Manipur gi miyam amadi India gi miyoi punamakta ikai ba pibani haina lawpham thoi Freedom Fighter amadi mingchathian ba yaba pawjal semlaga social media da sandokliba miyoising adugi matakta action lokhatkadabani hairi